Kafa samo posle obroka. Ljubitelji crne kafe takođe mogu da se susretnu sa takozvanim platoom, pogotovo ako svoj omiljeni napitak piju između obroka. Kofein izaziva porast insulina u krvi, a insulin zatim uzrokuje prestanak aktivnosti enzima lipaze, koji pomaže sagorevanju, odnosno topljenju masti. Verovatno ćete se zapitati kako zapravo deluje kofein u raznim sredstvima koje nose naziv sagorevači masti, odnosno fat burners. Zapravo, ne deluju onako kako se misli. Kod onih koji nisu fizički aktivni ne postoji nikakav efekat, a može biti i neočekivano loš u smislu povećanja masnih naslaka, odnosno povećanja telesne težine na uštrb masti. Kada su u pitanju sportisti i, da kažem, rekreativci, dolazi do smanjenja težine zbog aktivnosti mišića i smanjivanja vode. Usled diuretskog efekta, dakle, samog kofeina, svi koji vole crnu kafu treba da je piju odmah nakon obroka ili maksimalno 15 minuta nakon doručka ili nakon ručka. Dakle, može i posle večere ako vas generalno ne razbuđuje kafa. Takođe, šta je još važno, ako se kafa pije nakon doručka ili ručka, tako će se eliminisati izolovani efekat porasta insulina u vreme kada želimo da topimo masnoće, odnosno da mršavimo. Kao fiziološki fenomen, plato je sasvim normalna pojava koju treba prihvatiti, jer se ponekad javlja bez nabrojanih razloga. Treba imati na umu da i sam plato, kao i svaka druga pojava, ima svoju odrednicu i rok trajanja. Samo doslednošću i snagom volje, motivacijom, koja je, dakle, jedan od najjačih pokretača sila čoveka, plato se može uspešno preskočiti i, da kažem, skratiti mu vreme trajanja.